Σήμερα, αδερφοί, θέλω να διαβάσουμε το κεφάλαιο 6 από το βιβλίο του Ζαχαρία. Sot vëllezër dhe motra do të lexojmë nga libri i profetit Zakaria, kapitullin e 6. Θα το διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο και θα μείνουμε σε ορισμένα σημεία. Do ta lexojmë të gjithë kapitullin dhe do të përkasim disa pika. I çova përsëri sytë dhe shikova, dhe ja 4 qerre që dinin në mes të 2 maleve, dhe malet ishin male prej bronzi. Në qerren e parë kishte kuaj të kuq, në qerren e dytë kuaj të zinj, në qerren e tretë kuaj të bardhë dhe në të katërtin kuaj shumë laraman. Atëherë nisa t'i them engjëllit që fliste me mua, im Zot, po këta? Engjëlli i përgjigjit dhe tha, këta janë 4 frymrat e qiellit që dalin pasi kanë qenë në praninë të Zotit të mbardhëut. Qerria me kuaj të zinj shkon drejt vendit të veriut, kuajt e bardhë ndjekin, kuajt laraman shkojnë drejt vendit të jugut, pastaj përparojnë kuajt me ngjyrë të kuqe të ndezur dhe kërkojnë të shkojnë për të përshkuar dheun. Ai u tha atyre, shkoni dheun. Kështu ata e përshkuan dheun. Pastaj ai më thiri dhe më foli duke thënë, ja ata që po shkojnë drejt vendit në veri e kanë qetësuar frymën time mbi vendin e veriut. Pastaj fjala e Zotit më drejtua duke thënë, prano dhurata nga mërgëtarët, domethënë nga Heldai, nga Tobiahu, nga Jedajahu që kanë ardhur nga Babilonia dhe që po sot kanë shkuar në shtëpinë e Josias birit Sofonias. Merë argjendin dhe arin, dhe një kuror me to dhe vere mbi kryet e Josueut, birit e Jehoçadakut, kryepriftit. Pastaj i foli atij duke thënë, kështu thot Zoti i ushtrive, ja burri i emrit të cilit është Filiz, do të filizojë në vendin e tij dhe do të ndërtojë tempullin e Zotit. Para ai do të ndërtojë tempullin e Zotit, do të mbulohet me lavdi dhe do të ulet dhe do të mbretërojë mbi fronin e tij, do të jetë prift mbi fronin e tij dhe midis të dyve do të jetë një këshill paqe. Kurora do të jetë një kujtim në tempullin e Zotit për Helemin, për Tobiahun, për Jedajahun dhe për Henin, birin e Sofonias. Edhe ata që janë larg do të vinë për ndihmuar për ndërtimin e tempullit të Zotit. Atëherë do të pranoni që Zoti i ushtrive më ka dërguar tek ju. Kjo do të ndodhë nëse do t'i bindeni me zell zërit të Zotit Perëndisë suaj. Amin. Μάλιστα. Εδώ, αδερφοί, ο Ζαχαρίας βλέπει ένα όραμα. Këtu vëllezër, Zakaria shef një vegim. Και μας δείχνει τι υπάρχει, τι γίνεται στον ουρανό που εμείς δεν ξέρουμε. Dhe na tregon se çfarë bëhet atje në qiell. Ne nuk e dimë se ç'bëhet. Βλέπει 2 όρη χάλκινα. Shef 2 kodra prej bakrit. Και βγήκαν από εκεί 4 ύποι. Nga të cilat dolen 4 kual. Και έχουν αυτοί οι ύποι κάποια χρώματα. Dhe këto kual kanë ngjyrat e tyre. Η πρώτη, λέει, ήταν κόκκινη. I pari ishte thot i kuq. Στη δεύτερη ήταν μαύρη. I dyti ishte i zi. Στην τρίτη ήταν ψαρή. I treti ishte me lara. Και στην τέταρτη ήταν η λευκή. Συγγνώμη, στην τρίτη η λευκή, στην τέταρτη η ψαρή. I treti i bardhë dhe i katërti me lara. Και ρωτάει τώρα τον άγγελο που του λαλούσε και του λέει, τι είναι τα αυτά, κύριε μου? Dhe pyet engjëllin që i fliste dhe i thot, që janë këto o Zoti im? Γιατί την ερμηνεία πρέπει να μας δώσει ο Κύριος, όχι εμείς. Sepse shpjegimin do ta japë Zoti dhe jo ne. Εμείς μπορούμε να δώσουμε δικές μας ερμηνείες, αλλά την ερμηνεία που θα δώσει ο Κύριος θα είναι η σωστή. Ne mund ta japim shpjegimin ton, por shpjegimin e saktë jep Zoti. Και του εξηγεί τι σημαίνουν αυτοί οι ύποι. Dhe e shpjegon se çfarë do të thotë se janë këto kuaj. Του λέει, αυτοί οι ύποι που βλέπεις είναι οι 4 άνεμοι του ουρανού που εξέρχονται εκ της τάσεως αυτών ενώπιον του Κυρίου πάσης της γης. Έτσι λέει στο 5.
Engjëlli u përgjigj për këto 4 kual, janë 4 frymrat e qiellit që dalin pasi kanë qenë në praninë e Zotit të mbar dhe ot. Σημαίνει ότι αυτοί στέκονται μπροστά στον Κύριο, αυτό πάει να πει της τάσεως, στέκονται μπροστά στον Κύριο. Kjo do të thotë se ato frymra qëndronin përpara Zotit Παίρνουν εντολή και προχωράνε πάνω στη γη. dhe marrin urdhra nga Zoti dhe pastaj përparojnë për në tokë. Θα δούμε τους ύπους αυτούς και στην Αποκάλυψη. Këto kual do t'i shohim edhe tek zbulesa. Πάντοτε αυτοί οι ύποι γυρίζουν τη γη. Gjithmonë ato kual përshkojnë tokën. Και όπου σταθεί ο κάθε ύπος, αμέσως έρχεται και ένα αποτέλεσμα. Dhe kudo që të qëndrojë ose të ndalojë çdo kal, në vend vjen rezultati. Όπου είναι οι μαύροι ύποι, έχουμε πείνα. Ku të ketë kual të zi, tregon zi buke. Έτσι θα πει στην Αποκάλυψη, μία λέει χεριά, μία χίνη ξύτου, δηλαδή ένα 200 γραμμάρια σιτάρι, θα κάνει ένα μεροκάματο. Kështu thot tek zbulesa se 1 kilogram, 1 kile dhe 200 gram dë grur do të kushtojë një ditë pune. Και 1200 και 3 φορές επί 1200, δηλαδή 3.600 κιλά κρυθάρι, θα κάνει πάλι ένα μεροκάματο. Dhe 3 herë më tepër, do të thënë elbi do të thënë 3 kg elb, 3 kg 600 gram elb do të bëjnë përsëri do të kushtojnë një ditë pune. Αυτό σημαίνει μαύρη αγορά. Kjo do të thotë tregu i zi. Εσείς περάσατε τέτοιες καταστάσεις και λίγο πολύ τις θυμάστε. Ju keni kaluar gjendje të tilla dhe pak a shumë i mbani mend. Όταν δεν υπάρχουν αγαθά και υπάρχει φτώχεια μεγάλη, είναι δυστυχία. Kur nuk ka, domethënë, ushqim dhe ka fokarallëk të madh, kjo është një fatkeqësi e madhe. Και την εποχή που το συναντήσατε, φύγατε πολύ και πήγατε σε άλλες χώρες. Dhe kur ju ndodhi kjo gjë, ju thot, morët dhe ikët nga vendi juaj për të gjetur një jetë më të mirë. Γιατί δεν ήταν εύκολη η επιβίωση. Sepse s'ishte kollajt të jetohej. Αυτοί τώρα οι 4 άνεμοι στέκονται λίγο μπροστά στον Κύριο. Këto 4 erat, thot, 4 frymra, domethënë, qëndrojnë përpara Zotit. Εδώ τώρα στη συγκεκριμένη εποχή που μας μιλάει ο Ζαχαρίας, Këtu në këtë periudhë kohore në të cilën na flet Zakaria, μας αναφέρει ότι οι μαύροι ύποι, λέει, πηγαίνουν προς τη γη του βορρά. na thot se kali i zi shkon drejt vendit të veriut. Και οι λευκοί, λέει, έρχονται πίσω τους όμως αμέσως. Ndërsa kali i bardh shkon pas të ziut, domethënë fill pas tij. Δεν θα μείνει δηλαδή πολύ ο μαύρος ύπος, θα έρθει ο λευκός. Nuk do të qëndroj pra për shumë kali i zi, por do të shkojë i bardhi pas tij. Shpejt. Ενώ, λέει, ο οχρός πήγε να περιέλθει τη γη, λέει, πήγε σε άλλα μέρη. Ndërsa kali i kuq shkoi të përshkoje vendin, domethënë në vende të tjera. Όπου βλέπετε το λευκό ύπο σημαίνει ευλογία. Ku të shihni kalin e bardh do të thotë bekim. Και στην Αποκάλυψη λέμε ότι είναι ο λευκός ύπος ο Χριστός μας. Në zbulesën shohim se kali i bardh është Krishti. Και όταν κατεβαίνει κάτω στη γη βλέπουμε ότι θα είναι πάνω σε ένα ύπο λευκό. Kur zbret pra nga qielli në tokë, zbret Krishti në te, pra me një kal të bardh. Επίσης, όπως το περιγράφει στην Αποκάλυψη, έχει τόξο, όπως το περιγράφει στον Ψαλμό, ότι έχει τόξο, λέει, και τα βέλη του θα εμπιχθούν στην καρδιά των εχθρών του βασιλέως. Sikur e përshkruan tek psalmet se në dorën e tij kur zbret pra me kalin e bardh ka një hark ku me shigjetat e tij godet zemrat e armiqvet.
θα δούμε τώρα τι θα κάνει ο Λευκός Ύπος που θα έρθει τώρα εδώ. Tani do të shohim se çfarë do të bëj Kali i bardhë që do të vijë këto. Μας περιγράφει και λέει ότι είπε τώρα στους ύπους ο Κύριος να πάτε και να κάνετε μία βόλτα πάνω στη γη. Na përshkruan duke na thënë se Zoti ju tha këtyre kualëve të shkojnë dhe të përshkojnë dheun, të bëjnë një xhiro, domethënë. Όπου περνάει ο μαύρος ύπος, είπαμε, έρχεται πείνα. Kudo që të kaloj Kali i zi, sikur tham, vjen zi e bukës. Τώρα στην εποχή μας ο μαύρος ύπος περνάει σε χώρες Αφρικής, της Ασίας. Tani në kohët në ditët tona, ky Kali i zi kalon në vendet e Afrikës, në disa vendet e Azisë. Μετά είναι ο οχρός, ο κόκκινος. Ο κόκκινος είναι φασαρίες, διαδηλώσεις, πραξικοπήματα. Pastaj është Kali i kuq. Kali i kuq është ku ka rrëmuj, ku ka demonstrata, ku ka mbledhje të tilla, domethënë. Γενικότερα δηλαδή θα δείτε υπάρχει αποσταθεροποίηση της περιοχής. Domethënë ku të kaloj ai është gjendje e trazuar me pak fjalë. Και όπου είναι ο οχρός είναι ο πόλεμος. Dhe ku është Kali i kuq, atje është edhe lufta. Θα δείτε λοιπόν διάφορα μέρη της γης να διαδηλώνουν, να φωνάζουν, να μαλώνουν. Sikur keni parë pra në vendet të ndryshme njerëzit në për demonstrata, njerëzit të zihen, të mos bien në dakord me njëri tjetrin. Και διάφορα μέρη της γης που υπάρχει πόλεμος. Dhe në vendet tjera të dheut, domethënë që janë luftrat. Σήμερα ο πόλεμος είναι στην Ουκρανία, είναι κάτω εκεί στη Γάζα. Sot lufta është në Ukrainë, është atje poshtë në Gaza. Εκεί περνάει τώρα ο ύπος ο οχρός. Aty është ku kalon tani pra Kali i kuq. Τα τελευταία χρόνια, αδερφοί μου, έδωσε ο Κύριος ειρήνη και στην πατρίδα σας. Tani vitet e fundit Zoti dha paqe edhe në vendin tuaj, pra për në Shqipëri thot. Εμάς εδώ στην Ελλάδα μετά τον Ανταρτοπόλεμο που είχαμε το 1948, Kurse këtu në Greqi pas 48-s që ishte lufta civile, ιδρύθηκε η Εκκλησία του Κυρίου στην Ελλάδα. u krijua kisha e Zotit këtu në Greqi. Από το 46 άρχισε σιγά σιγά Nga 46 vazhdoi dal nga dal. και ήρθε ακριβώς μετά από την κατοχή, από την πείνα τη μεγάλη που είχαμε τότε. Dhe kisha pra erdhi fill pas zisë së madhe të bukës që ekzistonte këtu në vend. Συνήθως μετά από το μαύρο ύπο βλέπουμε ότι έρχεται εδώ πέρα ο Λευκός. Zakonisht shohim që pas Kalit të zi vjen Kali i bardhë. Ήρθε ο Κύριος εδώ στην Ελλάδα και από τότε η Ελλάδα δεν ξαναβγήκε σε πόλεμο μέχρι σήμερα. Erdhi pra atëherë Zoti pas luftës dhe që atëherë këtu në Greqi s'ka pas më luftë. Και εσείς εκεί στην Αλβανία από τότε που έπεσε εκείνο το καθεστώς που είχατε, edhe ju atje në Shqipëri thot që kur ra sistemi diktatorial që kishit, και άρχισε ο Κύριος να μαζεύει τα πρόβατά του, άρχισε σιγά σιγά η ανάκαμψη της χώρας. ku vazhdoi Zoti të mbledhë delet e tij, dal nga dal vazhdoi të rimkembet edhe vendi. Ήρθε το Ευαγγέλιο και ήρθε και ανάκαμψη σε όλη τη χώρα. Erdhi pra ungjilli dhe erdhi edhe rimkëmbja vendit. Για να δούμε εδώ τώρα τι θα κάνει ο Λευκός Ύπος που πάει στη γη του Βορρά. Εκεί δηλαδή που ήταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα οι Ισραηλίτες. Ja të shohim pra se çfarë bën Kali i bardh atje në vendin e veriut që kishte qenë, pra në vendin me Babiloni, sepse Babilonia është veriu i Izraelit. Τους επαναφέρει ο Κύριος πρώτα απ' όλα στον τόπο τους 49.600, περίπου 50.000 Ισραηλίτες γύρισαν πίσω. U kthye në vendin e tyre rreth 50.000 Izraelit. Και άρχισε πάλι η ευλογία του Κυρίου. Dhe kështu që vazhdoi përsëri bekimi i Zotit tek ata. Εδώ τώρα θα μας πει
τι να κάνει, τι γίνεται όταν περνάει ο Λευκός Ύπος. Këtu do të na thot tani se çfarë bëhet kur aty ku kalon kali i bardh. Λέει εδώ πέρα έγινε λόγος Κυρίου, λάβε από τους άντρες της αιχμαλωτίας τον Χελδαή, τον Τοβία, τον Ιεδαΐα και να τους βάλεις, λέει, στεφάνους επί την κεφαλή του Ιησού Ιού του Ιωσοδέπ του Ιερέως του Μεγάλου. Thot στο 10, δεν διαβάζεις αδελφέ? Ναι. Το 10 και το 11. Pranë dhurata nga mërgjimtare, do më thënë nga Heldai, nga Tobiahu dhe nga Jedajahu, që kanë ardhur nga Babilonia dhe që po sot kanë shkuar në shtëpinë e Josias, birit të Sofonias. Merr argjendin dhe arin, bën një kuror me to dhe verë mbi kryet e Jozeut, birit të Jehocadokut, kryeprift. Εδώ τώρα λέει να βάλει πάνω στο κεφάλι του Ιωσεδέπ ένα στεφάνι. Këtu na thot të vej një kuror mbi kryet e Jozeut, birit të Jehocadokut. Αυτό είναι τα χαρίσματα που θα δώσει ο Κύριος. Këto janë dhuratat ose dhuntit që do t'japë Zoti. Εκείνη την εποχή αρχιερέας ήταν ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέπ. Në atë kohë, kryeprift ishte Jozeu, biri i Jehocadokut. Και του λέει τώρα να του πεις ότι αυτό λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Dhe i thot tani që ti thot se çfarë thot Zoti Zoti i ushtrive. Θα έρθει ένας άντρας και το όνομά του θα είναι Βλαστός. Do të vinë, thot, një burr dhe emri të cilit është Filiz. Και αυτός θα οικοδομήσει το ναό του Κυρίου. Dhe ai është që do të ndërtojë tempullin e Zotit. Δηλαδή, αυτός ο ναός τώρα που θα γίνει θα είναι ένας άλλος ναός, όχι αυτός ο ναός που είχαν οι Ισραηλίτες. Do më thënë, ky tempull që do të bëhet, do të jetë një tempull tjetër dhe jo ai tempull që kishin Izraelitët. Με λίγα λόγια του προφητεύει εδώ πέρα του Ζαχαρία την Καινή Διαθήκη, το Χριστό σαν ιερέα και αρχιερέα. Me pak fjalë i prezanton Zacharias dhjatën e re, do më thënë Jezu Krishtin. Αυτή είναι μια προφητεία για το Χριστό μας. Ο Χριστός μας είναι ο Βλαστός. Kjo është një profeci pra për Krishtin, sepse Krishti është Filizi. Γιατί λέει γραφή στον Ισαΐα ότι κλάδος θα αναβεί από τον κορμό του Ιεσέ. Sepse thot tek Isaia se një deg do të lind nga trungu i Isait. Και πάνω του θα έρθει το πνεύμα του Κυρίου. Dhe mbi të do të vinë fryma e Zotit. Και αναφέρει τις 7 ιδιότητες του Πνεύματος του Αγίου, πνεύμα σοφίας, δυνάμεως κλπ. Dhe flet për 7 virtytet e frymës të shenjtë, frymë diturie, frymë mençurie, frymë të tjerat, pra 7 frymrat. Εδώ τώρα του λέει ότι αυτός που θα οικοδομήσει το ναό του Κυρίου είναι αυτός ο Βλαστός. Këtu i thot se ai që ka për të ndërtuar tempullin e Zotit është ky, pra Filizi. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι τους έλεγε εκείνη την ώρα. Nuk kuptonin dot se çfarë u thoshte në atë moment që fliste. Γιατί οι ιερείς νόμιζαν ότι αυτή είναι και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Sepse priftërinjt kujtonin se ato ishin dhe s'kishte të tjerë. Γιατί ο Ισραήλ έλαβε τον νόμο του Θεού από τη Λεβιτική ιεροσύνη. Sepse Izraeli e mori ligjin e Perëndis nga priftëria levetike. Δεν καταλάβαινε κανείς τι θα κάνει ο Λευκός Ύπος. Nuk e kuptonte kush se çfarë do të bënte kali i bardhë. Ότι θα μας δώσει μια νέα διαθήκη, ένα άλλο μεσίτη. Se do të na jepte një ndërmjetës tjetër, një beslidhje tjetër. Ότι θα ερχόταν ο ίδιος ο Χριστός μας στη γη. Δεν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε εκείνη την εποχή. Pra se do të vinte vetë Krishti këtu në tokë, nuk e kuptonin dot në atë kohë. Και μας λέει ότι αυτός θα οικοδομήσει το ναό του Κυρίου. Dhe na thot se ai do të ndërtojë tempullin e Zotit.
αυτός θα κάτσει πάνω στο θρόνο και θα διοικήσει Ai do të ulet mbi fron dhe do të drejtoj και θα είναι ιερέας επί του θρόνου αυτού, dhe do të jetë prift mbi fronin e vet, γιατί ο Χριστός μας είναι και βασιλέας τώρα και ιερέας. sepse Krishti është edhe mbret edhe prift. Και ειρήνη θα είναι ανάμεσα στον Ιησού τον γιο του Ιωσεδέκ τώρα και στο Χριστό που θα έρθει. Dhe paqe thot do të ketë tani tek Jozeu, biri i Jehocadokut, dhe tek Krishti, pra do të kenë paqe mes tyre. Να βάλεις τώρα και άλλους Στεφάνους, γιατί θέλει και συνεργάτες τώρα ο Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ, Të vesh edhe kurora të tjera tani thot, sepse bën bashkëpunëtor Jozeu i Jehocadokut, και θα έρθουν λέει τώρα οι μακράν και θα οικοδομήσουν τον ναό του Κυρίου. dhe do të vinë thot ato nga larg për të ndërtuar tempullin e Zotit. Εμείς αδερφοί μου δεν είμαστε κοντά εκείνη την εποχή με το Θεό, είμαστε μακριά. Ne vëllezër dhe motra në atë kohë nuk ishim pranë me Perëndin, ishim larg Perëndis. Είμαστε νεκροί κιόλας για τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας. Dhe jo vetëm për mundësisht ishim të vdekur për shkak të paudhësive dhe mëkateve tona. Αλλά θα φέρει τώρα ο Κύριος να οικοδομήσει τον ναό του από διάφορα μέρη του κόσμου, από μακριά. Por do të sjellë Zoti për të ndërtuar tempullin e tij nga vende të ndryshme dhe nga larg. Και την εκκλησία του σήμερα ο Κύριος τη φτιάχνει από όλα τα έθνη. Dhe kishën e tij sot Zoti e ndërton nga të gjitha vendet e botës. Και λέει τώρα εδώ πέρα ότι εάν τώρα υπακούσετε ακριβώς σε αυτά που λέει ο Κύριος, Dhe vjen dhe thot tani nëse ju i besoni të gjitha atyre që ju urdhëron Zoti, θα τα δείτε αυτά. keni për t'i parë këto. Για να δούμε τώρα αυτός ο ύπος τώρα που έρχεται και θα φέρει την ευλογία, πώς μας τον ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος, πώς αλλάζει δηλαδή η ιεροσύνη τώρα στην Καινή Διαθήκη. Για θα πάμε στο βιβλίο, στην προς Εβραίους επιστολή. Të shohim tani për këtë kalin e bardhë, se si na e shpjegon Apostulli Paul, pra për vetë Jezu Krishtin, e shpjegon tek Hebrejt, të shohim. Και θα διαβάσουμε από το 7 κεφάλαιο, διαβάστε από το 1 μέχρι όλο το κεφάλαιο και θα μείνουμε σε κάποια σημεία. Lexojmë kapitullin e 7, pra tek Hebrejt gjithë kapitullin. Είναι το 7 κεφάλαιο που μιλάει για τον Μελχισεδέκ τώρα. Është kapitulli 7 që flet për Melkisedekën. Atëherë kapitulli 7 e ke brenjë nga fillimi. Sepse ky Melkisedeku mbreti i Salemit dhe priti shumë të lartit Perëndi, i doli përpara Abrahamit kur po kthehej nga disfati e mbretërve dhe bekoi. Dhe Abrahami dha atij një të dhjetën e të gjithave. Emri i tij do të së pari mbreti i drejtësisë dhe pastaj dhe mbreti i Salemit, domethënë mbreti i paqes. Pa atë, pa nen, pa gjenealogji, pa pasur as fillim ditësh, as fund jete, por i përngjash me birin e Perëndisë sa i mbetet prift në amshim. Merrni me mend pra sa i madh ishte ky të cilit Abrahami dha të dhjetën e plaçës. Dhe ata nga bitë e Levit që marrin priftërinë ka porosi sipas ligjit të marrin të dhjetën nga populli, pra nga vëllezërit e tyre, megjithse edhe ata kanë dalë nga mesi i Abrahamit. Ndërsa ky Melkisedeku, ndonse nuk e kishte gjenealogjin prej tyre, mori të dhjetën nga Abrahami dhe bekoi atë që kishte premtimet. Dhe s'ka kundërshtim se më i vogli bekohet nga më i madhi. Veç kësaj ata që marrin të dhjetat janë njerëz që vdesin, kurse atje i merr ai për cilën dëshmoseron. Dhe që të them kështu, vetë Levi që merr të dhjetat, dha të dhjetat e Abrahamit sepse ishte ende në mesin e tet kur Melkisedeku i doli përpara. Sepse po t'ishte përkryerja me anë të priftërisë levitike, sepse populli mori ligj në të, që nevojë kishte të dilte një prift tjetër sipas rendit Melkisedekut, dhe të mos caktohet sipas rendit të Aronit.
sepse po të ndërrohet pritëria, domosdo ndërrohet dhe ligji, sepse ai për të cilin bëhet fjalë i përket një fisi tjetër, prej të cilit askush nuk ka shërbyer ndonjëherë altarit, sepse dihet se Perëndia ynë lindi nga fisi i Judës, për të cilin Mojsiu nuk tha asgjë lidhur me pritërinë. Dhe kjo bëhet edhe më e qartë nëse del një prit tjetër sipas shembullit Melkisedekut, që nuk u bë i tillë në bazë të ligjit të porosisë së mishit, por në bazë të fuqisë së jetës së pashkatërueshme. Sepse shkrimi dëshmon ti je prift për jetë të jetës sipas rendit Melkisedekut. Në këtë mënyrë bie poshtë urdhërimi i mëpashëm për shkak të dobësisë dhe padobësisë së tij, sepse ligji nuk mbaroi asnjë lloj pune, por futi një shpresë më të mirë me anë të cilës i afrohemi Perëndisë. Dhe kjo nuk u bë pa betim, sepse ata beshin pritërinë pa bërë betim. Ndërsa ky në bazë të betimit nga ana e atij që i tha, Perëndia u betua dhe nuk do të pendohet ti e prit për jetë sipas rendit Melkisedekut. Kështu Jezusi u bë garanti një beslidhje shumë të mirë, për më tepër ata që e bërë pritërinë në numër të madh, sepse vdekja nuk i lindte të qëndroni për gjithnjë. Kurse ai, mbasi qëndron në jetë të jetës, ka pritëri të patjetërsueshme. Prandaj dhe mund të shpëtoj plotësisht ata që me anë të tij afrohen Perëndisë, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësoj për ta. Sepse ne një kryeprift i tillë na duhej, i shenjtë, i pafaj, i papërlyer, i ndarë nga mëkatarë dhe i ngritur për mbi qejf, i cili nuk ka nevojë çdo ditë si ata kryeprift rinj të ofrojë frime më parë për mëkatet e veta dhe pastaj për ato të popullit, sepse këtë e bëri një herë mirë kur e kushtoi vetveten. Sepse ligji bë kryepriftërinë njerëz që kanë dobësi, por fjala e betimit që vjen pas ligjit vë birin që është i përkryer në jetë të jetës. Amin. Εδώ τώρα ο Απόστολος Παύλος θα μας εξηγήσει το Μελχισεδέκ. Këtu apostulli Paul na shpjegon Melkisedekun. Γιατί ο Κύριος μας είπε στους Φαρισαίους, χαλάσετε το ναό αυτό και εγώ σε 3 μέρες θα οικοδομήσω άλλο αχυροποίητο. Sepse Zoti jon ju tha farisejve, prisheni këtë tempull, thot, dhe për 3 ditë do të rindërtoj tempull të ri. Και πράγματι με το αίμα που έχει ο Κύριος μας αγόρασε και έφτιαξε, φτιάχνει τώρα το καινούριο ναό στην Καινή Διαθήκη που δεν είναι με υλικά πράγματα, είναι πνευματικός ναός. Dhe me të vërtet, Zoti në kryq të Golgotës, që u kryqëzua, domethënë, ndërtoi dhe bëri një tempull të ri që nuk është tempull material, por që është frymëror. Οι Φαρισαίοι δεν κατάλαβαν τι είναι αυτό και ήθελαν να το σταυρώσουν, ήταν κατηγορία αυτό για να το σταυρώσουν. Είπε ότι θα χαλάσει το ναό. Farisejt nuk e kuptuan kur ju tha se do të prishi këtë tempull dhe të ndërtoj për 3 ditë, dhe për këtë arsye dhe akuzuan për atë që tha. Δεν είπε ότι ο Χριστός μας θα χαλάσει το ναό, αλλά εσείς χαλάσατε το ναό και εγώ άλλον αχυροποίητο θα φτιάξω. Nuk tha se unë do ta prishi tempullin, por tha ju prisheni tempullin dhe për 3 ditë unë do ta rindërtoj. Και μας εξηγεί τώρα η Γραφή και λέει τούτο έγινε γιατί λαλούσε περί του ναού του σώματος αυτού. Dhe na shpjegon shkrimi duke na thënë se këta e tha për të treguar për trupin e tij, domethënë. Γι' αυτό και πολλοί από τους μαθητές του ακολουθούσαν τον Κύριο και είχαν εννοήσει τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Për këtë arsye dhe shumë nga dishepujt e tij e kishin kuptuar të shprehurit e tij dhe ndiqnin Zotin. Τώρα θα μας εξηγήσει τι ήταν ο Μελχισεδέκ και γιατί αλλάζει η ιεροσύνη. Tani na shpjegon pra se kush është Melkisedeku dhe se pse ndryshon priftëria. Υπάρχει ένα εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη που λέει ότι ορκίστηκε ο Κύριος, δεν θα μεταμεληθεί, ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ είναι ο Χριστός. Dhe ekziston një paragraf në Dhjetën e Re që thotë se Perëndia nuk do të pendohet dhe prift i përjetshëm do të jetë Krishti. U betua Perëndia se prift i përjetshëm do të jetë Krishti. Και θα μας εξηγήσει ότι δεν είναι τύπος του Ααρών, αλλά τύπος του Μελχισεδέκ.
Dhe na shpjegon duke thënë se nuk do të jetë sipas preiftërisë së Aronit, por sipas rendit të Melkisedekut. Οι αρχιερείς των Ιουδαίων έπρεπε να είναι όλοι από τη φυλή του Λεβί. Kryepriftërinjt e judejve duhet të ishin të gjithë nga fisi i Levit. Και έπρεπε όλοι να όλοι δηλαδή οι ιερείς έπρεπε να είναι απόγονοι του Αρών. Dhe duhej që të gjithë preiftërinjt të ishin pasardhës të Aronit. Ενώ οι Λεβίτες ήταν από τη φυλή Λεβί, οι υπόλοιποι που υπηρετούσαν τη σκηνή. Ndërsa të tjerët preiftërinjt që shërbenin në çadër ishin nga fisi i Levit pra. Θα μας εξηγήσει τώρα σε αυτό το κεφάλαιο ότι ο ιερέας ο αιώνιος είναι ο Χριστός μας, αλλά όχι κατά την τάξη του Αρών, αλλά κατά την τάξη του Μελκισεδέκ. Na shpjegon në këtë kapitull se prifti i përjetshëm do të jetë sipas rendit të Melkisedekut dhe jo sipas rendit të Aronit. Και θα μας πει τι ήταν ο Μελκισεδέκ τώρα ο Παύλος. Dhe këtu na thot pra Pali se kush ishte Melkisedeku. Ήταν ένας άνθρωπος που συνάντησε ο Αβραάμ όταν ήρθε από την καταστροφή των βασιλέων. Melkisedeku ishte një njeri i cili kur e takoi Abrahami pasi u kthye nga lufta që luftoi kundër mbretërve. Και δεν μας λέει γραφή, μάλλον ο Αβραάμ συναντάει τότε ένα βασιλιά, τον Μελκισεδέκ. Bile jo një njeri thjesht, por atëherë Abrahami pra u takua me një mbret, pra me Melkisedekun. Στον οποίο δεν μας λέει ποιος ήταν ο πατέρας του, η μητέρα του, η γενεαλογία του. Ku për këtë Melkisedekun nuk na thot shkrimi se kush ishte babai, nëna e tij, pra kush ishin paraardhësit e tij. Δεν ήταν δηλαδή αυτός ο Μελκισεδέκ από το γένος του Αρών. Dhe këtu shohim pra se Melkisedeku nuk ishte nga rendi i Aronit. Και αυτός ο Μελκισεδέκ ήταν ιερέας, λέει, του Θεού του Υψίστου. Dhe thot për këtë Melkisedekun se ishte prift i Perëndisë të Shumë të Lartit. Αλλά ήταν και βασιλιάς στην πόλη Σαλίμ, που σημαίνει πόλη ειρήνης. Por ishte edhe mbret në qytetin e Salemit, që ku do të thot Salemi do të thot paqe, qyteti i paqes. Όταν τώρα του συνάντησε ο Αβραάμ, Kur u takua Abrahami me te, ο Αβραάμ του έδωσε 1/10 από όσα είχε. I dha të 10-ën e të gjitha sa kishte. Αυτός ο άνθρωπος που δεν ξέρουμε τη γενεαλογία του, μας λέει ότι ήταν μεγαλύτερος από τον Αβραάμ. Për këtë njeri, pra që nuk dim gjenealogjinë e tij, e shohim se është më i madh se Abrahami. Και ο Αβραάμ έβγαλε και του έδωσε το 1/10 από ό,τι είχε. Dhe shohim se ishte më i madh nga Abrahami, sepse Abrahami i dha të 10-at. Αυτός τώρα παρουσιάζεται, ήταν και βασιλιάς και ιερέας. Παρουσιάζεται και εξαφανίζεται, δεν το βλέπω πουθενά αλλού. Ky paraqitet pra përpara Abrahamit, edhe si mbret edhe si prift, dhe vetëm përpara Abrahamit dhe nuk e shohim mekun. Μετά από τον Αβραάμ ήρθε ο Ισάκ, ήρθε ο Ιακώβ, πήγαν στην Αίγυπτο οι Ισραηλίτες. Pas Abrahamit erdhi Isaku, pastaj Jakobi, ku vajtën pastaj në Egjipt izraelitët. Και εκεί οι Αιγύπτιοι τους ταλαιπώρησαν 400 χρόνια. Dhe aty në Egjipt u munduan, domethënë, u stërmunduan për 400 vjet. Και μετά ο Κύριος ελευθέρωσε με τον Μωυσή που ήταν Λεβίτης τώρα, τη φυλή του Λεβί. Dhe pas 400 vjetëve Perëndia i çliroi me anë të Mojsiut, ku Mojsiu ishte nga fisi i Levit. Και έφτιαξε ο Μωυσής τη σκηνή του μαρτυρίου που εκεί μέσα ήταν η παρουσία του Θεού.
Dhe ndërtoi Mojsiu çadrën e mbledhjes, ku aty brenda çadrës ishte prania e Perëndisë. Έρχεται τώρα και μας λέει ότι ο Δαβίδ τώρα που είναι 450 χρόνια μετά από τον Μωυσή, Vjen tani dhe na thot për Davidin që ishte 450 vjet pas Mojsiut, έρχεται και κάνει μια προφητεία vjen dhe bën një profeci. και λέει εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Thot, ti je mbret i përjetshëm sipas rendit të Melkisedekut. Δύσκολο, τι σημαίνει αυτό? E vështirë është kjo. Çfarë do të thotë? Ο Μεσίτης είναι αυτός ο οποίος πιάνει το χέρι του αμαρτωλού και του Θεού και μας συνδέει. Ndërmjetësi është ai i cili kap dorën e mëkatarit dhe dorën e Perëndisë dhe i bashkon, i lidh. Αυτός τώρα που το έκανε ήταν ο Ιησούς μας Χριστός. Tani, ai që e bëri këtë ishte Zoti jon Jezu Krisht. Και ο Δαβίδ λέει ότι θα σηκωθεί, λέει, ένας άλλος ιερέας που δεν θα είναι από την τάξη του Ααρών, αλλά θα είναι από την τάξη του Μελχισεδέκ, ο οποίος πρόσφερε στο Θεό άρτο και ίνο. Dhe Davidi thot se αδελφέ λες μεγάλες φράσεις και δεν θα τα χάνω μετά. Ναι, να το πω πιο σιγά. Ο Δαβίδ περιγράφει τη λεβιτική ιεροσύνη. Davidi përshkruan priftërinë levetike. Είχε βάλει στον ναό μέσα και υπήρχαν οι ιερείς, οι ψαλτοδοί, οι πυλωροί. Kishte vënë atje në tempull që ishin priftërinët, ishin ato që binin burivet dhe ato që imnonin. Υπήρχε όμως και ο ίδιος τώρα που έβαλε στην καρδιά του να φτιάξει το ναό. Ishte pra dhe vetë Davidi që vuri në zemër të vetë që të ndërtonte tempullin. Ο ίδιος τώρα μιλάει για ένα άλλο ιερέα που θα είναι με μια άλλη τάξη, την τάξη του Μελχισεδέκ. Dhe ai vetë, pra Davidi, flet për një tjetër rend, jo sipas rendit të Aronit, por flet për rendin Melkisedek. Και θα μας πει πόσο μεγάλος ήταν αυτός ο Μελχισεδέκ. Dhe na thot se sa i madh ishte ky Melkisedeku, που ο Αβραάμ του πρόσφερε 10. Të cilit Abrahami i ofroi i dha të 10-tat. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστεως. Abrahami është babai besimit. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο που είναι πλέον τόσο πιστό ανώτερο από τον Αβραάμ? Ma kush është ky person pra që është më i madh se Abrahami? Εδώ λέει στη γη οι Λεβίτες παίρνουν 10 από το λαό για να ζήσουνε. Këtu në tokë levitët merrnin të 10-tat në mënyrë që të mund të jetonin. Εκεί όμως πήρε 10 αυτός που μαρτύρησε ότι ζει. Por ai mori të 10-tat i cili dëshmoi se rron. Προσέχτε τι λέει το εδάφιο. Τον αφομοιώνει με τον Υιό του Θεού. Δεν είναι ο Υιός του Θεού, αλλά τον κάνει ένα με τον Υιό του Θεού. Shikoni se si e thot paragrafi. Thot se e bën të ngjashëm me birin e Perëndisë. Nuk është biri i Perëndisë, por i ngjan birit të Perëndisë, thot. Και μας λέει ότι αυτός θα είναι παντοτινός ιερέας, ο οποίος δεν ήταν από τη φυλή του Λεβί, ήταν από τη φυλή του Ιούδα. Dhe na thot se do të ishte prift i përjetshëm, i cili nuk është nga fisi i Levit, por është nga fisi i Judës. Έτσι τώρα εμείς στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε πλέον τον νόμο του Μωυσέως. Kështu tani në Dhjetën e Re nuk kemi më ligjin e Mojsiut. Καταργείται ολόκληρος. Pra largohet në një plotësisht. Γιατί έχουμε τώρα ένα ιερέα και αρχιερέα που είναι ο Χριστός, Sepse kemi një prift dhe krye prift që është Krishti, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και βασιλιάς. i cili njëkohësisht është edhe mbret. Εδώ τώρα θα μας πει ο Παύλος ότι έλαβε 10 τώρα από τον Αβραάμ. Këtu na thot Pali se
Melkisedeku mori të 10-tat nga Abrahami. Άρα αποδεκατώθηκε, πήρε και 10ο και ο Λεβί, γιατί δεν είχε γεννηθεί ακόμα, ήταν μέσα λέει στο DNA, μέσα στην οσφή του, μέσα στο σπέρμα του Αβραάμ υπήρχε. Pra nga kjo është që mori fisi i Levit të 10-tat, Levitët. Προσέχετε τι λέει τώρα στο 12. Μετατεθειμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Shiko si thot tani tek 12-ta, thot se po të ndërrohet priftëria, një sekundë ndezi dritën, një stik mja dhe lëfeme sigurisht, sepse po të ndërrohet priftëria, do mos do ndërrohet edhe ligji. Όπως δηλαδή καταργείται η Λεβιτική ιεροσύνη, καταργείται και ο νόμος του Μωυσέως τελείως. Sikurse ndërrohet pra priftëria, kështu ndërrohet edhe ligji i Mojsiut. Και έχουμε τώρα την Καινή Διαθήκη. Dhe nga ligji i Mojsiut që ishte dikur, tani kemi dhjatën e re. Στην οποία Καινή Διαθήκη τώρα Ku δεν në këtë έχουμε ναό υλικό όπως είχαν οι Ιουδαίοι, ku tani në këtë dhjatën e re nuk kemi një tempull prej materialit sikur kishin judejt, αλλά είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. por është trupi jon tempull i frymës së shenjtë. Και όλοι μαζί σαν ζωντανές πέτρες τώρα φτιάχνουμε το μεγάλο ναό του Κυρίου. Dhe të gjithë së bashku, sigur të gjallë, krijojmë tempullin e Perëndisë. Αυτή η εκκλησία που διαβάσαμε στο Ζαχαρία θα έρθουν και θα τη φτιάξουν και οι από μακράν, δεν θα είναι μόνο Εβραίοι, είμαστε και εμείς μέσα. Këtë kish, pra, do të vinë të ndërtojnë, ashtu sikur se thamë tek Zakaria, ato që i vinë nga larg, pra që sikur nuk ishim ne dikur. Ky është tempulli që bëhet sot. Τώρα αδερφοί ζούμε στις τελευταίες ημέρες και ο Λευκός Ύπος περνάει πάνω από τις χώρες μας. Tani vëllezër dhe motra jetojmë në kohërat e fundit dhe Kali i Bardh kalon mbi vendin tonë. Δεν έχουμε πόλεμο τώρα στην περιοχή μας, Në vendet tona nuk kemi tani luftë, έχουμε ειρήνη, kemi paqe. γιατί για να χτιστεί ο ναός πρέπει να υπάρχει ειρήνη. Dhe kjo është sepse do të ndërtohet tempulli dhe për të ndërtuar tempulli duhet paqe. Ο Θεός είπε στο Δαβίδ ότι ο γιος του Σολομώντας θα φτιάξει το ναό. Perëndia i tha Davidit se biri i yt Salomoni do të ndërtojë tempullin. Δεν θα το φτιάξει εσύ γιατί είσαι άντρας πολέμου. Nuk do ta ndërtosh ti tempullin, thot sepse ti je burr luftëtar dhe gjakatar. Αλλά θα το φτιάξει ο γιος σου που θα του δώσω ειρήνη, θα είναι ειρηνοποιός. Por do ta ndërtoj biri i yt, i cili do të jetë paqësor dhe do të jap paqe mbi te. Έτσι και τώρα που στα μέρη μας ο Κύριος οικοδομεί την εκκλησία του, έχει δώσει ειρήνη. Kështu pra dhe në zonat tona, në anët tona këtej, Perëndia ka dhënë paqe dhe për këtë arsye ndërtohet kisha e Perëndisë. Να δοξάζουμε τον Κύριο γιατί ακόμα ο Λευκός Ύπος είναι εδώ στην περιοχή μας, δεν έχει φύγει. Ta lavdërojmë Zotin sepse Kali i Bardh është në vendin tonë, domethënë, nuk ka ikur akoma. Εσείς γευθήκατε λίγο το κόκκινο ύπο και το μαύρο το 97 όταν έγινε λίγο πριν το μαύρο και μετά το 97 το κόκκινο που έγινε ταραχή μεγάλη. Ju e përjetuat pak kalin e zi në kohën e kaluar dhe kalin e kuq në kohën e 97-ës që u bë lufta në Shqipëri, thot. Τώρα όμως περιμένουμε τον Κύριο να έρθει. Por tani presim Zotin që të vijë. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι ακόμα η πόρτα ανοιχτή για μας. Είμαστε στο Λευκό Ύποδο. Dhe falenderojmë Zotin ku dera është e hapur, pra jemi në Kalin e Bardh. Όπου περνάει ο Λευκός Ύπος είναι ευλογία. Ku kalon Kali i Bardh, pra është bekim. Είναι ειρήνη. Ka paqe. Έτσι, ο Λευκός Ύπος είπαμε είναι ο Χριστός. Δεν είναι ο Αντίχριστος, είναι ο Χριστός μας. Sikur tham, pra Kali i Bardh është Krishti jon, nuk është antikrishti. Τώρα θέλω να πω κι άλλα, αλλά η ώρα μας πέρασε. Doja të theja dhe të tjera, thot, për ora kaloi.
Εμείς τώρα στην εποχή που ζούμε Ne tani në kohën që jetojmë, që jemi, έχουμε ένα μεσίτη που είναι στα δεξιά του πατέρα και μεσιτεύει για μας. kemi një ndërmjetës që është në të djathtë të atit dhe ndërmjetëson për ne, Και πρέπει να φροντίσουμε τώρα η οικοδομή αυτή να μεγαλώσει. dhe duhet të interesohemi tani që ky ndërtim të rritet. Οι Ισραηλίτες όταν χτίζανε το ναό τους κοπίασαν. Αλλά όλοι μαζί εργάστηκαν για να χτιστεί ο ναός. Δεν χτίζεται από ένα. Kur Izraelitët ndërtuan tempullin, u lodhen domethënë, u munduan, ishte punë e madhe sepse tempulli nuk ndërtohet nga një person. Και εργαζόταν σαν ένας άνθρωπος, όχι διηρημένοι και τσακωμένοι. Dhe të gjithë së bashku punonin sikur të ishin një njeri vetëm, dhe jo të zënë dhe të ndarë njëri prej tjetrit. Αδελφοί, να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνει ο Κύριος Vëllezër dhe motra, të mos e humbim këtë rast që na jep Zoti και να συνάξουμε ό,τι μπορούμε. dhe të mbledhim sa të mundemi. Γιατί μετά από λίγο θα περάσουν άλλοι ύποι και τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγάλα. Se dhe pak dhe do të kalojnë kual të tjerë dhe problemet do të vinë dhe do të jenë shumë të mëdha. Αμήν. Amin. Mirë, atëherë një pyetje e kemi nga mësimi, nga Pascal. E ku me mia erotisi apo të mathim apo kana me adhelfe. Si e kuptoi Melkisedek, më falni, si e kuptoi Abrahami që Melkisedeku ishte më i madh se ai dhe aq më tepër i ofroi një flijim, një beri dhurat. Posto katallave o Avram ότι ο Μελκισεδέκ ήταν μεγαλύτερος του και μάλιστα του έκανε, του δώσε τα δέκατα, δηλαδή σαν να του έκανε σαν να θυσίασε κάτι αυτόν. Ο Αβραάμ ήταν προφήτης. Αβραάμ είστε προφέτ. Και ο Θεός του φανέρωσε, φαίνεται, του φανέρωσε τον άνθρωπο αυτόν. Ποιος είναι? Dhe siç duket, Perëndia ishte që ja shfaqi se kush ishte ky person. Δεν ήταν τώρα, δεν ξέρει κανείς ποιος ήταν ο Μελκισεδέκ. Tani që ta dim, nuk e din askërkush se kush ishte Melkisedeku. Κάποιοι λένε ότι ήταν ο Σιμ, ο πρωτότοκος γιος του Νόε, αλλά δεν μας το λέει η Γραφή. Disa thojnë se ishte Semi, djali i parë i Noes, por shkrimi nuk na e thot. Γιατί ο Σιμ ζούσε ακόμα εκείνη την εποχή. Sepse Semi në atë kohë jetonte. Δεν το ξέρουμε όμως. Η Γραφή δεν μας λέει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Por ne nuk e dim përfundimisht se kush ishte Melkisedeku. Shkrimi nuk Ούτε τη γενεαλογία του. Se kush ishte as babai dhe as nana e tij dhe as gjenealogjia e tij. Όπως ο Χριστός μας δεν έχει αρχή ημερών ούτε τέλος ζωής. Ashtu sikurse dhe Krishti as nuk ka fillim ditësh dhe as mbarim jete. Ο Αβραάμ πιστεύω ότι είχε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη, αδελφοί. Besoj thot se Abrahami kishte një zbulesë të veçantë. Γιατί του μίλαγε ο Θεός. Sepse i fliste Perëndia. Και όχι ψεύτικα, του μίλαγε πραγματικά. Έτσι έχουμε δει τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του. Dhe jo në fantazinë e vet, por i fliste me të vërtetë Perëndia, sikurse e shohim edhe në shkrimin. Και αυτό που του έλεγε του Αβραάμ, ο Αβραάμ το πίστευε, τέλειωνε. Dhe të gjitha sa Perëndia i thoshte, Abrahami besonte dhe ishte mbaruar. Όμως τον αφομοιώνει με τον Υιόν του Θεού. Por e ngjason me birin e Perëndisë. Γι' αυτό λέει ότι εδώ πέρα λαμβάνουν θνητή δέκατα, άνθρωποι δηλαδή που πεθαίνουν λαβαίνουν δέκατα από τη σφυλή του Λεβί. Οι άνθρωποι που πεθαίνουν παίρνουν τα δέκατα. Ναι, δηλαδή οι Λεβίτες έπαιρναν το 1/10 από το λαό. Κατάλαβα. Levitët merrnin 1/10 nga populli, domethënë. Αλλά ο Λεβί είναι κατώτερος, αφού ήταν λέει, μέσα δεν είχε γεννηθεί ακόμα, ήταν μέσα στο σπέρμα του Αβραάμ ακόμα.
Levi nuk kishte lindur akoma, domethënë akoma si pasardhës e Abrahamit nuk ishte akoma, nuk ekzistonte Levi. Άρα αν τελειότητα υπήρχε με τη λεβιτική ιεροσύνη, γιατί λέει να σηκωθεί άλλος ιερέας που να λέγεται κατά την τάξη Μελχισεδέκ και να μην λέγεται κατά την τάξη Άρων? Tani në qoftë se preftëria do të ishte e përsosur, atëherë pse të vinte sipas rendit të Melkisedekut dhe të mos mbetej sipas rendit të Aronit, siç ishin levitët. Γιατί ήταν αδύνατος, λέει, και ανοφελές, δηλαδή δεν μπορούσε να μας σώσει, δεν ήταν ωφέλιμος ο νόμος του Μωυσέως. Sepse ishte thot i dobët dhe nuk mund të na shpëtonte pra ligji i Mojsiut. Τον αφομοιώνει λοιπόν, έβλεπε στο πρόσωπο του Μελχισεδέκου Αβραάμ, έβλεπε τον Ιησού μας Χριστό. Pra e bën e ngjason Melkisedekun me birin e njeriut dhe në sytë e Abrahamit, pra ishte sikur të ishte Jezu Krishti. Αυτό θα μας το εξηγήσει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός που είπε Këtë na e shpjegon edhe Zoti jon Jezu Krisht kur tha ότι ο Αβραάμ είδε την ημέρα τη δική μου και χάρηκε. se Abrahami e pa ditën time dhe u gëzua. Έτσι δεν είπε ο Κύριος μας? Kështu nuk tha Zoti jon. Άρα λοιπόν ο Αβραάμ έβλεπε στο πρόσωπο του Μελχισεδέκ το Χριστό μας. Pra, Abrahami në fytyrën e Melkisedekut shifte Krishtin. Γι' αυτό και του έδωσε 10. Për këtë arsye i dha 1/10. Γι' αυτό και εδώ πέρα η Γραφή τον αφομοιώνει. Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, δεν είναι ο ίδιος ο Χριστός, αλλά τον αφομοιώνει, τον κάνει ένα με τον Χριστό. Këtu në shkrim nuk thot se ishte Jezu Krishti ose ishte një me Jezu Krishtin, por në shkrim thot se i ngjante birit të njeriut, pra Jezu Krishtit. Που σημαίνει ότι ο Αβραάμ στο πρόσωπο του Μελχισεδέκ έβλεπε τον Ιησού μας Χριστό. Που kjo do të thotë se në fytyrën e Melkisedekut shifte Krishtin. Amin. Letra e apostullit Jude, Στην επιστολή του Ιούδα, αδελφέ, rreshti 22. paragrafi το εδάφιο 22. Dhe kini dëmshuri për njëri tjetrin duke përdorur dallim. Që të shpjegoj pak për këtë vlla, apo e kemi thënë? Dikush e kërkoi tani, pavarësisht se kemi thënë. Okay. Me pak fjalë, mos jatim shumë. Αυτό που λέει άλλους ελεείται κάνοντας διάκριση. Ναι. Ναι. Σε αυτό το εδάφιο, αδερφοί, διάκριση πώς κάνουμε? Έρχεται ένας και σου λέει πεινάω, θέλω να φάω. Μια στιγμή, αδελφέ, να δώσω μια εξήγηση για το θέμα αυτό, γιατί είναι λίγο διαφορετικό από το ελληνικό κείμενο. Keni dëmshuri për njëri tjetrin duke përdorur dallim. Në greqisht nuk e ka keni dëmshuri, por në greqisht e ka keni jepni lemosh. Flet për lemoshen, domethënë. Jepni lemoshen, thot, por kur jepni lemosh bëni dallim, domethënë shikoni ta dalloni, domethënë përdorni dallimin. Ναι, αδελφέ. Ναι. Εδώ πέρα λέει να ελεούμε, αλλά να κάνουμε διάκριση όταν ελεούμε. Këtu thot pra të japim lemosh, por të përdorim dallimin, domethënë, a është për ta dhënë apo jo? Έρχεται ένας και σου λέει πεινάω. Vjen dikush për shembull dhe thot se ka mori. Αλλά δεν ξέρεις αν και σου λέει δώσε μου λίγα λεφτά. Por nuk e din, domethënë të kërkon lek, nuk do të haje për të kërkon lek. Εδώ στην Ελλάδα το κάνουν πολύ αυτό, αλλά και εκεί θα το κάνουν. Këtu në Greqi e bëjnë shumë këtë, por edhe në Greqi, edhe atje besoj thot se bëjnë. Πεινάς, ορίστε πάμε παρακάτω να σου δώσω να φας πίτσες, σουβλάκια, τι θέλεις. Σε εστιατόριο θες μαγειρευτό, πάμε να σου δώσω να φας όσο θέλεις. Në qoftë se ke uri, thot, le të shkojmë të qeras me pica, me suflaqe, apo në një restoran që të hash ushqim tjetër. Έτσι είπα σε ένα και μου λέει,
Ευχαριστώ φίλε μου, λέει δεν θέλω. Kështu i thash njerit dhe më tha të falemnderit shok, nuk dua. Αυτός έλεγε ψέματα, ήθελε να πάρει λεφτά για να πάει για ναρκωτικά. A i thoshte gënjeshtra se kishte uri, a i donte të merrte lek që të shkonte të merrte atë drogën që merrte. Αλλά μου έλεγε δώσε μου λεφτά γιατί πεινάω, για να πάρει χρήματα για τη δόση του. Kërkonte lëmosh, pra kërkonte lek për të shkuar për të bler drogën. Σε αυτόν τον άνθρωπο τώρα δεν δίνουμε χρήματα να πάει να τα σκορπίσει. Αν θέλει φαγητό να πάμε να του δώσουμε όσο θέλει. Ati njeriu pra nuk mund t'i japim lek që të shkojë ti shpenzojë kot. Nëse do në ushqim, të shkojmë dhe t'i japim ushqim. Μπορεί παραδείγματος χάρη κάποιος να έχει μια πολύ μεγάλη περιουσία. Ose është një rast tjetër kur dikush mund të ketë një pasuri të madhe Και έπεσε έξω τώρα η επιχείρησή του και κινδυνεύει να του πάρει το ένα από τα 20 σπίτια που έχει. dhe puna që kishte, kapitulloi do më thënë në punën që kishte dhe nga të 20 shtëpiat që ka, rrezikohet që t'i marrë shtetin një nga Και të αυτός 20. λέει βοηθήστε με να μην χάσω το σπίτι μου. Dhe thot më ndihmoni të mos e humbi shtëpinë që kam. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει ο αδερφός που είναι στο ενίκιο. Αυτός έχει άλλα 20 σπίτια. Ας το χάσει. Një vëlla që është me qira për shembull, nuk mund ta ndihmojë atë që ka edhe 19 shtëpia të tjera. Εκεί λοιπόν δεν είναι ανάγκη να τον βοηθήσουμε. Η Γραφή λέει έχοντες διατροφές και σκεπάσματα. Aty nuk është nevoja pra që ta ndihmojmë atë, sepse shkë thot kush të ketë ushqime dhe për të mbluar dhe për të veshur. Όταν λοιπόν εμείς διακρίνουμε ότι ο άνθρωπος τώρα αυτός γυρεύει λεφτά, μην χάσει και το 20ο του σπίτι, ενώ εγώ είμαι στο ενίκιο, γιατί να του δώσω. Kur ne shohim se ai i ka 19 shtëpi të tjera dhe kërkon ndihmë që të mos të humbasë të 20-ën, si t'i japun lek derisa jam me qira. Εάν τώρα δεν ξέρουμε αν μας κοροϊδεύει ή όχι, Tani në rastin tjetër kur ne nuk e dim se ai tjetri flet me dinakri ose se na tall, εάν έχουμε αμφιβολία, po të kemi dyshime, εγώ δίνω κάτι λίγο όταν έχω αμφιβολία και έτσι μην τυχόν και ξεφύγει ο άνθρωπος και πράγματι είχε ανάγκη. kur kam dyshime, pra, unë jap pak. Jap në mënyrë që mos të më shfrytëzojë kot, derisa nuk e di me të vërtet hallin e tij. Αλλά εμείς με κάποιο τρόπο πρέπει να διακρίνουμε ποιο θέλουμε και ποιο όχι. Pra ne do të dallojmë se kujt duhet t'i japim dhe kujt nuk duhet t'i japim. Pra flet qartë për lëmoshën dhe nuk flet për dhëmshurinë siç e ka në Shqip. Δεν μπορώ να τον βοηθήσω εγώ που είμαι στο ενίκιο. Pra Να nuk, έρθει να μου δώσει ένα μέρος για να έχω κι εγώ που λέει ο λόγος να μην πληρώνω ενοίκιο. Όχι να του δώσω εγώ από τα δικά μου για να κάνει άλλο ένα σπίτι αυτός. pra nuk mund t'japim lek ashtu sikur unë jam me qira dhe ai tjetri t'i shpëtoj shtëpinë që po i humbet shtëpia 20. Εκεί να μας φωτίζει ο Θεός να κάνουμε πάντα το καλύτερο. Zoti të na ndriçojë mendin që të bëjmë gjithmonë më të mirën. 1 Timoteu, kapitulli 2. Στη πρώτη Τιμοθέου το δεύτερο κεφάλαιο, αδελφέ Αντώνη, παρακαλώ. Και εδάφιο. Versi 9. Το 9. Τους δούλους να υποτάσσονται στους εαυτόν δεσπότας. Αυτό. Όχι. Në mënyrë të njëjtë dua që edhe gratë të vishen hishëm me cipe dhe modesti dhe jo me gërsheta me me margaritar, a me rroba të shtrenjta. Kapitulli 2 të 1 Timoteu të rishti 9. Είναι πρώτη Τιμόθεο στο δεύτερο κεφάλαιο το 9 εδάφιο, αδελφέ. Πως αυτές οι γυναίκες πρέπει να δίνονται, πώς το λένε στα ελληνικά. Ναι, πώς οι γυναίκες να δίνονται. Ναι. Po pyetja është atje kur thot në lidhje me jo me gërsheta. Kjo është pyetja. Por çfarë ka fjalën saktësisht tu? Jo me gërsheta? Kjo është pyetja që bëhet. Tani dhe kjo është e vështirë tani se ka të bëjë me përkthimin.
Το διαβάζεις λίγο, αδελφέ Αντώνη, το εδάφιο? Ναι, εδώ πέρα λέει ο σάφτος, όπως δηλαδή και οι άντρες που υψώνουν τα χέρια τους στον Κύριο, και οι γυναίκες να υψώνουν και αυτές τα χέρια τους στον Κύριο, αλλά πώς? Με στολή σεμνή, με σοφροσύνη, να στολίζουν αυτές όχι με πλέγματα ή χρυσό ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή. Τα πλέγματα τι είναι? Ποιος πείτε? Πλέγματα, πολλές φορές οι γυναίκες κάθονται, βάζουν και έξτρα στα κεφάλια τους, αλλά μπορεί και το ίδιο το πες το πρώτο και θα συνεχίσω. Greshetat janë ajo ku shumë herë gratë vend diçka ekstra, diçka më tepër pra në flokët e tyre. Λέει να στολίζουν, όχι με πλέγματα. Τώρα πολλές, αν τώρα είναι εξωτερικό το στόλισμα, είναι άλλο. Thotë të stolizën me gresheta. Tani kjo stolizmi nëse është që të stolisen për jashta, është tjetër. Μπορεί όμως να είναι και το ίδιο το μαλλί. Καμιά φορά κάθονται και κάνουν, έχετε δει εκεί πέρα 200, πώς λένε αυτές εδώ πέρα, τα μπλέκουνε τις κοτσίδες. Προσθέτουν κάτι στα μαλλιά, άλλα μαλλιά στα μαλλιά τους. Όχι προσθέτουν μόνο, αλλά μπορεί και τα ίδια τα μαλλιά να ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ να φτιάξουν κοτσίδες, κοτσιδάκια. Κοτσιδάκια κατσαρά. Ναι, να κάνουν διάφορα, ναι. Është për shembull thot kur gratë të merren disa shumë orë, domethënë që ti bëjnë flokët e tyre me gresheta ose me lloj-lloj formash tjera. Οι γυναίκες πρέπει να είναι στη φύση της γυναίκας να στολίζεται και να χτενίσει τα μαλλιά της, να τα φτιάξει. Është vetë natyra e gruas thotë që gratë të merren me flokë, që t'i rregullojnë, të stolisen me to domethënë. Αλλά δεν ασχολείται τώρα όλη μέρα πώς θα κάνει κοτσίδες. Por nuk është që të merret gjithë ditën me ato flokë që të bëjë kaçorrellat apo greshetat që bëjnë. Ή αν βάλει κάτι διαφορετικό εξωτερικό, γιατί διάφορες βάζουν μπερούκες, βάζουν διάφορα και αλλάζουν πρόσωπο. Apo të tjera të cilat vënë paruke thotë dhe ndryshojnë, domethënë shtojnë diçka në flokët e tyre. Δεν χρειάζονται αυτά. Këto nuk është e nevojshme thotë. Η γυναίκα που ασχολείται με τον Κύριο πρώτα απ' όλα δεν έχει χρόνο να τα κάνει αυτά. Një grua që është besimtare dhe don Zotin, përpara se gjithashtu nuk ka kohë që të merret kaq shumë me flokët. Αν είναι παντρεμένη έχει ασχολία με τον Νίκο της και αν είναι ελεύθερη με τον Κύριο πιο πολύ. Nëse është e martuar, është e zënë më shumë me punët e shtëpisë dhe familjen e saj, dhe nëse është e lirë, është e zënë me Zotin, domethënë që lutet dhe ato. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο σε αυτό. Amin. Kjo ishte më tepër problemi me gëshetat. Me gëshetat, okay. Me ta plegmata ήταν αυτό, εντάξει. Πλέγματα είναι αυτό, το πλέκι, πώς η γυναίκα παίρνει το μαλλί και φτιάχνει ένα πουλόβερ με το βελονάκι το πλέκι, έτσι και αυτό κάθεται και φτιάχνει κοτσιδάκια. Μπορεί όμως να κάνει και εξωτερικό, δηλαδή χωρίς να είναι στο σώμα, έτσι. Ναι. Και τα δύο είναι λάθος. Το εξωτερικό έξω από το σώμα τι εννοείς, αδελφέ, να το καταλάβω? Να βάλει μια μπερούκα. Αχα. Οκ. Πάλι αλλάζει τον εαυτό της, θέλει να δείξει κάτι άλλο και ασχολείται με πράγματα που δεν έχουν τόσο αξία όσο έχει ο εσωτερικός άνθρωπος. Pra, kur merret me punë, domethënë që të vënë pjesë të tjera në kokë, kur është peruka apo që shtojnë flok, ku diun se si shtojnë, do të tregojnë një tjetër figuracion që nuk është e mirë përpara Zotit. Βεβαίως όταν κάνει μια γυναίκα, παραδείγματος χάρη, κάνει χημειοθεραπεία και της πέσουν τα μαλλιά. Në rastet thot kur një grua bën kimioterapi, mirë them? Një lloj, dhe i bien flokët,
Και συνήθως καλύπτει το κεφάλι της, γιατί αδειάζει εντελώς, γιατί της πέφτουν τα μαλλιά. Zakonisht e mbulon kryet e saj sepse i bien gjitha flokët. Αυτό δεν είναι αμαρτία τώρα εκεί πέρα να σκεπάσει το κεφάλι της. Kjo Με nuk është κάποιο τρόπο, συνήθως φοράνε μαντίλι οι περισσότερες, βρίσκουν κάποιο τρόπο για να μην είναι εντελώς γυμνό το κεφάλι. Αυτό όμως είναι αποπάθηση. Δεν είναι για να δείχνουν ότι είμαι ωραία, είναι άλλο πράγμα αυτό. këto gra që pra janë në një farë mënyrë të detyruar të mbulojnë kryet e tyre, zakonisht vënë shamira në kokë, domethënë, po kjo është problemi se është problem shëndetësor, nuk është se bën për bukuri. Amin.